Choďte, ukážem vám našu školu. Tak poďme sa pozrieť, ako to u nás vyzerá. Ideme na angličtinu. Hey Adam, I wanted to ask you something. Sure, go ahead. Could you tell me how you study English in this school? Well, we have almost 5 lessons a week, and most of the classes are in fluent English, so that's pretty great. So you think I would be able to study abroad? Yeah, you sure would. After you graduate, we're on the level of C1, so you won't have trouble communicating or speaking to people, so that will help you out a lot. And when you get to the third year, there's a program to help students go abroad and study as international students, so that's great. That sounds great. I can't wait. All right. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Ideme na španielčinu. Hola a todos, soy Victoria Pleguezuelos, soy de España y soy profesora de lengua española en el Sucromne Gymnasium de Gilena. En este centro, nuestros estudiantes pueden elegir estudiar el segundo idioma más hablado del mundo, que es el español, y no solo eso, sino que pueden aprenderlo de manos de una profesora nativa. Espero veros pronto, adiós. Máme Nemčinu akurát tu. Hallo, ich bin Leonie. Und ich bin Nina. In unserer Schule wird Deutsch als zweite Sprache unterrichtet. Wir haben 2 bis 3 Stunden Deutsch pro Woche. Bei uns lernst du die Grammatik richtig zu benutzen oder wie man sich richtig auf Deutsch verständigt. Unser Unterricht macht Spaß und wir führen viele Gespräche miteinander. Am Ende des Studiums befinden wir uns auf dem Niveau B1 und sind bereit, zu Deutsch studieren oder ein deutschsprachiges Platz zu besuchen. Wenn ihr also ein Problem mit Deutsch habt und euch darin verbessern möchtet, kommt einfach zu uns. Ihr werdet dann sehen, wie ihr gut Deutsch sprechen könnt. Paula, kam chceš ísť vlastne na výšku? Ja by som chcela ísť na medicínu do Holandska. Rozmýšľala som, že by som išla do zahraničia. A nebojíš sa, že nebudeš rozumieť? Nie, vôbec nemám už problém s angličtinou. To je dosť dobré. Leonie, aké zameranie si vyberieš? Rozmýšľala som, že by som šla na Mat Eko, pretože by som sa chcela venovať manažmentu. Čau, Samo. Počuj, mám takú otázku na teba. Baví ťa dejepis? No jasné. Pretože chcel som ísť z neho maturovať a viem, že si na tom zameraní, tak mi o tom vieš niečo povedať? No jasné, počuj, v 4. ročníku to máš 4-krát a v 5. to máš potom 5-krát. To je podľa super. No máte to v slovenčine? Ale vieš čo, nie, všetko je to v angličtine od 1. ročníka. Áno, to je super. No jasné, to ťa úplne v pohode pripraví na tú výšku. Dík, budem na tým uvažovať. Paja, vieš, ako sa povie vodík po anglicky? Jasné, že viem, hydrogen. A vieš, jak sa povie kyslík, oxygen? Super! Jak nevieš kam na strednú, tak poď k nám.